Srbija in Črna Gora naj bi bili med vodilnimi kandidati iz Zahodnega Balkana za pridružitev Evropski uniji. Medtem ko naj bi Albanija in Makedonija dobili zeleno luč za začetek pristopnih pogajanj šele junija, je Srbija že sredi postopka. Jean-Claude Juncker je bil poln pohvale za napredek Srbije pri razrešitvi nekaterih poglavij. La Serbie est parmi les pays candidats celui qui est parmi les plus avancés, ce qui est assez normal puisque nous négocions déjà avec nos amis serbes alors que d'autres voudraient pouvoir entamer les négociations d'adhésion. O pohvalah sicer opozarja, da ne bo šlo kar zlahka. 2025 naj bi bila zgolj smernica. Je sais qu'il y a beaucoup de légendes qui gravitent autour de cette date de 2025. Sur ce point, je voudrais être très clair. Ce n'est pas une promesse. C'est une description d'une perspective. C'est une date indicative, un encouragement fort. Najbolj kritična tema, zaradi katere Srbije nočejo takoj sprejeti, naj bi bili teritorialni spori s Kosovom. Je voudrais dire qu'il est de ma conviction ferme que nous ne pouvons pas admettre au sein de l'Union européenne des pays qui n'auraient pas résolu entre eux les conflits territoriaux qu'il pourrait y avoir. Nous n'allons pas importer des conflits bilatéraux, nous voudrions que les problèmes qui pourraient donner lieu à des conflits bilatéraux aient trouvé réponse avant la date d'adhésion. Srbska premijerka je dejala, da si bo zaupanje Evropske unije treba prislužiti. Hkrati pa je prepričana, da lahko Evropska unija od Balkana veliko pridobi. I think that there is this, for long-term prosperity of the EU and long-term stability and security. I think the Balkans is important for the EU in the same way as Europe is important for the Balkans. So I think that, we have mutual understanding of that. I also do understand and I can appreciate that some of the EU member states are to an extent worried about enlargement. And I think that the Balkans should show that we do appreciate this worry. And to have a larger EU, we first need to have a stronger EU. So I think that the Western Balkans should behave responsibly towards that and show that we also understand that we need to show that we can contribute to EU stability and strength rather than really just try to join the EU and then utilize EU as the pot of money. Če se bo napredek Srbije stopnjeval, bomo lahko kmalu v Evropski uniji pozdravili novo članico iz Balkana. Dokončen datum še ni znan, je pa za mnoge spodbudno geslo, da naj bi napredek bil odvisen predvsem od Srbije same.